Reure. There is a book that was written, I think, by Francis Mbuga. They would talk Betrayal in the City. Oh, yes. Na betrayal, ndiye na yuko betrayal, yeta wate todo. Tigo kunyanirwo. Ni kunyaniri. Yes. Yes. And in the political arena, betrayal is rife. In politics, betrayal is a norm. Yes. And you know, betrayal only comes into place where there was once trust. Yes. Ukaiwa mundu agarari wa kabingania. Yes. Akasoka akinya hado akagamba. Yeah. And you know, political betrayal is shameless. With a straight face. Yes. Mundu akuru garitha ke. Ritha thita. And sometimes uriaraire kira timu ya Azimio. Yeah. That is recent. That is quite relatable. Yes. Amatigire matawa-ini. And we will expect betrayal any day. The politics is betrayal day. Yes. On MOUs, they are usually made to be broken. Siasa ine maita maige indo cia kwirirwo ri. Yes. Ti nyingi ihingaga. Ona cia kwandikanira. Kiria wi giaku ni kiria ki moko. Yes. Kiria wi muha. Kiria hetwo kiu ni kio giaku. Gia kwirirwo ri. Ati wa vicino twaigira ni ukoro itu ri. Utapiga hiyo simu upata ilizimwa. Yes. And as we move on, we will see betrayal from either sides of the divide. Ikabino mudu akaruga kabino agathie ringi. Akauma two term agathi one term two term nigo kuhora. Nigo kuhoranio. Yes. Wewe na mudu ria ugite wa two term ya ndoi wega. Dai tuaitia. Tuta miawanta vya ruto araida oi. The most recent case of betrayal in the city is Juja MP Koimburi. Yes. Ndamwonire aroretie mata muno. And you know, characteristic of betrayal, mundu ma tore mundu ma keiko-ini ukaje kuga mutumio chone murogi ni mutumio tahana mundu tanya mu yake agithaka yapagite kunina. Yes. Na manyitanire na nduki Rimathomithirie ciana kou macoke manine andu aro mukondo-ini. You know, politics is a game of chess. Chess ni kuliriri tamari weke ya ruru ya kiriu ni kwe to sacrificial pawn. People will be sacrificed and people will betray each other. Yes. Muna Kaubori kalitoka le hizi. Akaruga huko niko akora. Akaruga ku akora uri mahana ku ngai. Rekei ndimwire ma ya ngai chokia igatho ni yani to mikoreria ikundu ku ufori uria wiku. Yes. Ngigira ku ndare munene ku maroka na njangitha no ithano tukagwo tukono twitaka na ithuĩ twambitie kundu ku ni ithuĩ twithikagiriria gutu ni ithuĩ twari ene gutu. And of course, no, Waka, you know, you have to discuss betrayal. And no ashuka. They were Garia who got Mauma. Koimburi. Oh, and that how miraha. Ashuka toro. Ona digo tanya kinya haka iro. Nego manya tutie kinya haka iro yake. Heveini. Yete ke uri. Hey mundu ge. Hera muko hajoka ke. Ithare. Ajoka ithare kira mundu ge. Mundu ucio andu mathire gatho. Mundu ucio hende twamuro gota kahwa-ini arete tha ngari. Akiuga waire. Au abu. Ono ni arithia ng'ombe ri. Mahurire u. Ithuĩ twetirwo. Akino mundu anyue haha. Mundu nyina wa Gachagua amurehire nginya ucuru wa mukio thibitari.
Koimburi hagueto mutandukira marigo. Ni uri akirwarite. Murimu wa ndithithi. Murimu wa ndithithi. Twagaya na rucini thaa mugwanja na hwaini. Na twandikagia na rwimbo hakuna wa kufuanana naye. Tuthiurukite oriri. Na turathiuruka thu citu. This man is a crook. Orojo twathia hau na methu. Methu akaguoria gikujo. Athoma thimo inyanya. Ngogo wa kainithia rwimbo. Oyo akuithia. Aithu tukamukiria makoya. Twarigita mundu acokanirio gimo wake wa mwiri atutanuke. This man is useless. We komithetie Carolina inere. Hende o tutiare mikora. Hende o ri tutiare meiki. Ayo tondu wa hona ri. Na we ndiro ndo nekacongo ri. Riu twatuika ici, twatuika mikora na meitu. No we ka wene karo ire feni ri. Okay, garagaria. Na guikia thari. Na tuwezoga kumenya no ndo jureta gucoro wacorete. Kiga mundu no itu. Okay, ndwara kamera ine nginya ngiuga nduraria watwandikira na cieko. Ndio ndaragia. Ngiuga ratwariria na cieko. Ndagira bururi uguo. Ngira bururi uguo. Ucoke ohone ucoke gwa gacongo. Wena mathunya. Aya hie kuo. Carolina kareo haria. Na mundu ungi urenda gucuka umire hau. Ndio aruga magia ngari. Wererwa bara. Mundu uraigua thabari no nderikia. Yacuke. Methota na andu. Wana andu methu. Tamorie mundu uraigua. Pia ni ari. Aumire ha. Ni akuona ingi cia bara. Ni akuona cia bara. Ni akuingira rori cia makara. Cia muthanga. Mundu mumurute nginya Carolina ine. Muthie mukimuruta githwa matu. Na micege. Na njururi. Na kirithia thiko ithano tweciria ni bubu. It's a betrayal in the city. It happens in politics. Oh, it happens. And you know people will go to any extent. And you know betrayal has bitterness. Gathaiya wai. Twakurera mecirio kagwa ne ahia muno. Urenda ya ukaria. Tworuraga nginya andu tugicaria ini. Oyo atumetwo nginya nyama kima. Agwethere boco ya mwitemania. Wewe hiyo nguo thiete kwa gacongo. Na ugatukora. Na murimu wa ndithithi. Ngiruga TV ni ciothe cia bururi. Ngimera mugambo waku ri. Uraria na kihoe. Twati anyita uri urauga. Uraria na kwandika. Ya. Tasa. Iye. Ndio. Ni yagitukania no sawa. Ndio iko. Hata ni ihure. Ndio. Ine. Reure. Wa mafufa ri. Wa mafufa.
Ogirito kibani wa mafufa. Ni endagia matangire ria metagwo mafufa. Nitene. Ona dire kuigwa mundu arahuthira kiugo ifufa. Jensi go macio gwede tangire ta go ifufa. Ayua ne ndirago ifufa ria mai. Mafufa ni magatene kidogo. I think ni utohozi kutoka kwa neno pipa. Pipa la takataka, pipa la maji. Ndio ifufa. Ni kwedo waigwa mukiraje mukero. Ni turetie ifufa. Ewa mafufa ri. Awite ndakandika ndereba mwithiringi. Niki? Ni ugwati aronetio. Waki? Mwana kiareheirwo. Niyo muratawe. Aikirwo riu mwana kio yuri. Ni wa my brother mwethere wira wa ndereba. Yes. Ni ari ngari. Ni ari motoka na ndekuaga ni akinyetie miaka ya kwenda gukuo. Agathia kirora yake. Bururi. Yes. Athure ona ena bakora haria dirisha-ini. Yes. Akiwa yari mire tene. Mafufa mothe niwe wendia nginya municipal. Yes. Riu mwana kireko tu akimukua. Na mafufa nake ni munegeni. Ona itura niriuga reti menya gore wa mafufa endaga. Ever complaining. Yes. Ni is a hardline complainant. Yes. Aruti akia wiro othe. Ajigua andu mauga atiriri ni maigua ni afuta muno ni kuhurithia rori yake murango. Agakwira uinuke. Akwira wewe. No ri ahurithia ngari murango guo. Wera inuke. Ona rethi. Ikonaga maguta. Atiriri we. Ngari ora ciaranyua coro. Inoka. Riu mwana kio arandikirwo ni Gen-Z maria makuru. Ao asome wagwi. Yes. Matineganagia acio. Yakoto kimuthomera kama amzae na kuagana za ovyo sana. Si waje niendeshe ndai. Ndai nendo. Utapiga kelele hapa mzae ama ni ndai nitaendesha man. Ni nini wewe? Hizo ni za ovyo mzae cheza chini. La sasa na nani wewe? Nasema ni sasa chini ni sasa chini gari yangu. Wewe na kanyanga gari yangu kama ni kanyanga nini? Ni mramba. Mzae ndai ni mpiai. Hii si ndai ya kwenda na speed ya 40. Onenda agutengeria. Yendaga. Wepa wenda kibicha ya yako ama guka yako. Pala sasa na pitu yangu. Wakati nauza pupa wewe alikuwa wapi? Ndali muciare. Wana kesho ni akwezo complain kule mumutumikuo. Wamjana kwa ngalaza ovyo sana. Akawa employer ni hostile. Kila saa ni kuzua. Anyamazi, halali, hata akidishi bado ni kanderere. Ni mzee wa kutoka Piwas. Mimi job yake anakuzukuna venye na ilenga. Akimukiwa na muoka na hizi. Amina iwacha kwa nini? Kwani kuandikwa naye ni kuzaliwa. Aroka. Leo mbona wana kama na fruta ngam. Mzae misto miyagi za vitu za ovyo. Mimi ni jaba tu na ni weekend sa ile siko nini? Kazi. Mboka. Wewe sema tu mboka hapa ndio tambia mimi. Ni mwana keri. Yaraki ni ado wako hiyo kero. No Gen-Z hiyo kagirwo. Nasika batia geji ole mu. Yes. Alamu negenera wewe akili ndio hakuna. Kijana mdogo akili unatumia kama ya Musea Night. Idake. Wewe sasa hiyo wewe nakwambia chukua mimi wewe nakwenda sijui acha ngari ni yako. Hasa mtaenda wiki ikiwa chafu na ulikuwa mamkutano zako. Sio ulikuwa umeniambia unakaa masambwexe. Wewe mbweke sasa hicho cia kundo ndo ndeheranie. Mugothi gucunga na kindiki. Mugothi mukuga mbweke sasa hicho na kindiki. Mukiuga hapa. Ngari eno batio menye ni yakwa ndirithire. Wewe unajivacha unajifanya pala sikia Kikuyu. Ndikyo gukwareria. Ndugiconoka. Wewe unapeleka ngari yangu tena mtaro na sio mtaro. Tela na bilio mtaro. Hii gari hata wakati ilikuwa mpya ilikuwa naoshwa na maji moto. Lakini mzae cheki oya cheki hiyo risto mi sasa nyero safi wacha ikae
ngari tu kuharuka haruka kale mainire mwanake arauma in motion arambe tiga efiri sasa mzaeji endese ale marale magira meo hau maruga maronire wa mabuba anyitete dirisha wakirora thutha wewe marasta marasta mafurupanya nipuja sio indaga mafurupanya wewe ke bonda tigiri amuna yana riu arona ni ekuhuruka riu aramba gutiga riu na mafurupanya arona thare muoyo aranyita riu kibara mwena uyu riu ni kugata yes riu bahatiri ni kamuikuruko daraja na kamwambato riu kariathire irabata iracoka nginya arugama daraca-inĩ arauma ihenya mwena gĩthiĩ kwĩna kunjũraga atiriri katuri uragithio nĩ ciana gũkũ wĩ mĩyathi warũĩrĩirwo tũkoragwo nĩ arĩa twarũĩrĩra akaina mamesota sina ndo angewacha sipriadi ruma cia ngoma ndakwĩra ndamunyita ũcio nĩ niĩ ngwĩitĩra na njara ngũmũhihinya ũguo rĩera rĩothe age atiriri katuri arenda kungaya ndũ atume maramwĩra atĩ ũgĩtio mabuna twarigwo atĩrĩrĩ ĩkaĩ ngari ĩno yaku yakĩarũrũka ĩtarĩ ndereba to no kĩbara gĩkĩgarũra katĩrĩ niĩ ndĩmwe ndĩ wrong side nyuma gwathi mwanake arũga mũtiga yes atuĩka mwanake ũcio aronwo kũndũ gwĩtagwo Kĩrĩmara arorire na gũkũ Rũitũ gitũ nĩkwatigire mamabuba aragweterwo mwanake ũcio akainaino ũnjuhania ndĩ mũnyitĩra ũcio na nikũthĩra thigari thũ ũngĩhotana nacio ti cia gũtigĩra Ngai tio ndiru nacio niĩ ndiĩ ndona ũguo atĩ ararĩ wa gũthira amũhũrĩra thimũ na mwake ndaraga kuoya thimũ we Wanjakoya Wanjakoya ndagagĩtagia rĩtwa rĩake we Kiria Revani nataka uwa mimi sasa ukizua za ovyo mimi hata sikuwa na haja na kukunyuria ulikuwa za kunishuhudia mabuba nĩ atwaragira ngari nĩ atwaragira no ndendete no araugire thũ ũngĩhotana nayo ri cia gũtigĩra Ngai nĩ kũriuna mwanake ũcio harĩa ciao ikagomana. Wacha nikwambie wewe kijana ya nini mafurisa anga mapiano mandu pali tapata wewe bio mahali ya kutamea nyasi mzae kwa nini we mvua we ukwe wakati yote we natembea weka jicho moja wapi nyuma ni yale munyita sababu mimi tafuata wewe kama kivuli yako menikichika wewe ndio atajua niliitwa mafufa stailo gani wewe atajua mimi unawasa mimi niingie mtoni oniue na gari yangu ulitaka upeo kazi ya kusiba simo na streaming tena tuko nayo huko asa
Waitira stream. Gutie bombas handu. Ni mugaikara mugeterera riu ABC ya kou. Igoka ta thutha wa mathaa maigana igakirekereria few resorts. Mugacoka mugaikara no menye ni mahoreirio neti. Raisi no wibere gukirwo. Riria ngurorete ta about an hour ago. The incumbent is quite ahead kuringana na maumĩrĩra maria makirekereirio iria ndare. Kaguta. Very Kaguta is quite leading with a margin. Aguo motipotam kou nĩyo ĩmbere. Kou ti THUITA. Motipotam kou nĩyo ĩmbere for now. Yes. Though matikĩrĩ mararĩkia ũtari wa kura. Auma na kĩndũ I think 72%. Kiagurai-rĩ. Kiaguranyi. Bobi Wine. Yes. Na kiuma na baũni-inĩ hau. Percent ya kura iria cigũtangathĩtwo by then. Andũ makĩũra kura Uganda rĩu nĩ marakĩinũkire mathikĩrĩrie redio-inĩ na marũmĩrĩre mĩtandao ĩrĩa gũtarĩ. Rĩu ũkĩhiana ũguo Uganda ndĩragĩtanya maybe by rũciũ afternoon we'll have a very clear picture of whether the incumbent stays or there's a change of guard, which is highly unlikely. Dalili nĩ ironania Motipotam tegũthiĩ na mbere. Yes. But that's just a prediction. It's just a pre. Yes. Rĩu maumĩrĩra no tũgeterera. Probably by Sunday ndĩrĩa cirani by Sunday mebatiĩ kwanĩrĩra gĩthurano. Yes. Ũkĩmenyo no ameibuka ushindi. Ukĩrĩ na angĩ no rĩu acio rĩu ciangĩ rĩu aĩkorwo wĩna 20% ĩrĩ ũrĩa wĩna na ndũ aronekaga main challenger acio angĩ nĩ mũndũ kwara rũhĩ ũkerũmĩrwo na gĩciko. Ngĩ nĩaremera gũthiĩ harĩa sinia ĩrĩa. Yes. Nĩ mũthambĩte moko gĩcinia ĩcabieti Disinia-inĩ na mwenda ngire muge. No, let me tell you, people we take Kenya for granted. No, he mũndũ tuko tu ibere muno. Even our democratic space. Yes. Tu ibere ya especially our peers and neighbors. Yes, we are. Aigire MUSEVENI aki downplay ũhoro ũcio. Aitotire ibere yao. Na arauga rĩu Kenya gũtuĩka atĩ nĩ ĩkĩrĩte Uganda rĩ tereta kũria nĩ kamungu na kareko karaihu tũgumba twĩrĩ tũrorania nĩ kareko karaihu gũkĩra karĩa kangĩ. Yes, but openly we are a bigger economy. Our democratic space is is very tolerant. Ũkĩringithania na mabũrũri marĩa tũrigainie namo. Yes. Rĩu tondũ gũkũ ndũkaigua nĩ tũkũigua gũkũ atĩ mũndũ nĩ arĩa gĩthurano na 90%. Hapana. You can't. Ũhoro ũcio nĩ wathirie na ũgĩthira piũ. Yes. Ndũngĩrĩa gĩthurano gũkũ na atĩ 90%. Here is competition. Yes. Akuria gũkũ thakagĩra between 50 to 56 at most. Wathiĩ mũno 56 at most. And that's a very competitive election. Very. And our elections are always very closely called. Yes. Gũkũ kũigua atĩ mũndũ arahotire na 90% atĩ na kana 98 ta Samia rĩ. You can't. Bũrũri ũndũ ũngĩhora. I mean, how you cannot be that loved. You can't. By who? Ndũgĩkorwo wendetwo ũguo bũrũri-inĩ. No, our democratic space. No, how he andũ tũbatiĩ kwĩhũragĩra rũhĩ. Yes. Ona tũkiuga we are not yet there. We are not like the Western countries. But we are somewhere. But in the region, we are a trailblazer gũka nĩ ũhoro wĩgiĩ democracy. Yes. Tondũ nginya expression hiyo yenyewe rĩ. Well, there are incidences here and there. No largely. Nĩ ũka kama mimi nakawari ũhoro wa thirikari negative. Yes. Na ndũhirwo kũndũ. Na uinoke gwaku comfortably. Uinoke na ciana cia kwithome na wikare wega. No kũgũria maya tũrigainie rĩ. Gũtihana ũguo. Kwa jirani sio hivyo.
and you know it's a presidency ati ni thirikari iria iguku kana ki ni kaundu tuka tuninite kahora it is still working in progress no wega tugeteagira tumaundu turia tunini tuhotete gutacokia makinya ta bururi yes ire ne tumete kuraihu on raiwa ona guku kuramba andu andu gwikinyia yes ithuĩ ndire cia twĩkĩrio mĩkana yo nĩ ndona ũndũ kũrĩa America yes mabũrũri mothe ma East Africa nĩ mekĩrĩre nĩ makinyĩre mburĩki yes Kenya no etakinyĩirwo mburĩki ndigwĩcia Museveni nĩ arĩa aramenya ũguo thaa ici kĩrĩa kĩramũgia nĩ gĩthurano we are what percentage yeah 72 they are around 72%. That is very dismal. I want EE exceeding expectation. Can you call Samia? Can you call Samia? Can Samia had how many? 98%. We should bypass her by one. If anything, we are older. We are an older democracy than them. Kagame gets 98. We need 99. She's very decisive. What about Chaguranyi? It's around 20%. She should reduce him to 2. America tutiarugamie no kuria gwa tatari Tanzania na Uganda acio koja maundu mao mambire guthuka kabere yes nasikia wale wametusimamishia safari za kwenda Marekani lakini nasikia wakufurahishwa na mama na nikaona yatafika kuja pale yule kijana anaitwa Speedy alipokataa kupita Tanzania. Manake walisema ni Kiingereza hamna, lakini si kweli. Aliambiwa usipite umo. Wewe nenda Kenya ondoka. Enda Rwanda. Sasa sisi tumeambiwa tukitaka kwenda zetu Marekani tupite Kenya. Watu sajili tuwe wa Kenya. Nikala muone marua. Kizungu mkuti kweli. Lakini hamna la ziada. Sisi pekee tu Uganda pia wamezuiliwa. Uri mothe ba East Africa. No Kenya tari hutie. Yes. Anyway, we wish them well. We wish them well. Like we said, the stability of Uganda is our core business. No, it has a lot to do with ourselves also. Yes. Kuna kugio na tikanua kau ugigia kiagago ri ona tuigwa turathi guteithia kugukira uria turathiete buri ungwita watia Haiti yes ugu turahothete borithi na ndau atikanua kau zuigwa Uganda kwina kiundu ri no tuigwa tuiganire muno magithi guteithio tondu ni matuwigie muno ni matukonie yes muno nginya ki biashara we wish them well all the best the cranes weterere mande tugiuka haha ri we will have a winner. Oh yes, in Uganda. Yes, prospectively. The land of bananas, the land of Kabaka Mutesa. Uganda. Yes, the Kabaka. Yes. Na their national team witagwa ya mufira. The Uganda Cranes. The Uganda Cranes. Enyo ni yao. It's synonymous with Uganda. The Crane. Yes. Odo ya kule kama Masamia itakuwa Taifa Stars. Chipolopolo ni ya Zambia. I think it's Zambia. Bafana near South Africa. The Lions of Tiranga near Senegal. The Desert Warriors near Algeria. The Carthage Eagles near Tunisia. I know several. DRC no mare timu. Ne mare. It has a Lingala name. It was a timu ya Kongo. Ando acio ni magirika undu ga gukira maundu maingi. Tondu Zamalek ni ya kiria. Is it Zambia or Zimbabwe? One of the two. I think it's a club somewhere there. Yes. Congo DRC. Ne makira maundu ine maingi muno. Ne makira ka? On taruko na ithurano ri. Igwa makira. Yes. Na utuka na kwa to gutingitwo kwega. Kwa na guo riu mathina no mathina ma kiumbe. They have their unique challenges. Oh yes.
Anyway, katueterere tutajua ni nani ko Uganda. No incumbent for now niwe wibere gikura iria itarĩtwo 70% na kwambatĩrĩra. Oh yes.